sapi ini sebenarnya sapi. Sapi ini tuh. Sapi yang menang. Mas Boy kalau sampai menang ya Mas Boy. Kenapa toh? Kalau ajeng dal. Apa wes? Sampai meleh. Oh ya, siap. Ya. Oke, derek Mas Boy. Boy spill kopi, spill kopi Mas Boy, spill kopi nih. Wah, gue gelas grendel kak, gue gelas grendel. Gelas gede. Nah, yang ini lo gelas grendel. Isi kan tulus. Kerasa loh, berarti kerasa. Kriosino. Apa? Halo. Kira sekali ojing ya, salah. Apa sen? Kalau kita mau pun karnapalan kok. Rawon. Karnaval apa? Kalau pun karnapalan mau ting awal lo. Niki Rawonan. ajeng preso klon. Apa angsal apa nih? Angsal niki disawer. Coklin. Sebut kowe ngawur wae, iki ora nyebut malah disebut. Oh, pun tak kalung ki mriki wau. Kenapa? Yo, ben ketok to. Oh, golek mbokmu kuwi. Yo, juga sih. Yuk, tak DJ cah menawan dengan Iki tak style iki. anu, ki racun apa mutiara kok. Jangan aja ngawur temenan. Anjing lekas. Tentu. Benti komen justice. Pakai turun sih. Kalongi. Yo iki kok iki joget sampe. Tak kalongi saka kene. Iki ora joget sampe. Cepat. Iki wis beda iki joget sampe nek iki joget sampe iki joget sampe. Begini kok ora wis to sen. Gua nak mencari buat tegal ngono tak terus ki ada pagi iki. Yo. Saya berantem deh. Rafael iki kepito rambut tok iki tok iki. Lihat ngelek ora Betul tenan nih. Aku set mau. Tahu apa? Kucurkan air mata. Santai ya lo. Gimana bro? Udah lama kita tidak berjumpa. Senorawon. Betul mas, mungkin no problem. Saya gue iki lalina iki ra karnaval gue iki. Udah mas, udah apanya? Ganti aja ya lagu.
Fatima. Mutiara man, saya ben karnapalan. Meneh sen? Mana kan? Balik. Oh, ini kata Walah, gayamu. tantang pelik. Oh, gayamu gue. Mungkin arek peduli tantang gue itu pelik. Oh, gue sing anu kok. Oh, iya. Gayamu sen, gayamu. Masih hangat dong ini dong. Masih hangat dong. Tak. Jos. Mengapa? Sabarane di Mas. Iki po. Aku wis ready dah cara ini. Kalau tak nyawer niki mawon dong. Kayak gitu juga konsepnya. Angsale proplit iki. Jangan. Wih, Sama lagi gitu. sawer. Oke, sawer. Ter. Cuman bingung. Tak. Kode sim mawon nih. Bisa. Kenapa tak? Bilang nek kira-kira nonton liri. Tutup Cuman Itu sih bikin dosis saya. seneng lah delok iki lho, Wah. Cong. Tak jos. Berjumpa lagi. Mas dalam. Kata Sal, adikku. San mawar wae san. Tulisan. Napa? Ada niat naik gunung enggak? Aku kok Naik gunung. naik gunung Mas ada muga lho. Ya,
berangkat. Aku ora iki orang takut to. Ada niat naik gunung wah ora. Disusul lah. Aduh. Jangan sampun lagi berikut ya. Jangan nekat Sampai apa loh dia? Mana yang bungkit? Kan lu. Tencu. Pun kalau tak paniki mantap Mas Boy. Oke, baik. Kok mandap, Sen? Sampun. Ya pun sekalian mawon kalau aturaken nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semangat Mas Boy. Boleh? Yuk. Kita tanding ulang ya. Oke guys. Mas Adun ya tak undang atau gelem ya? Boleh ngerti ya? Nera reti Mas Ado iki. Wingi kae oh. Tekan Mas jam piro mobile? Tekan rumah mau jam piro? Jam 7:30 nih ya. Tekan Mas jam 09.00. Wah kok suwi padahal di sini. Mampir nang koncoku sik delok mau. Wah. Ayo tulan-tulan barang. Oh, Pak. Mas digarapi mau. Oh, Entene Mas garapi sikal. yo umumnya kok koncot guyon. Yo. Aku ini ngecas nih Mas yo kayak keliru. Gue cas laptop ya wah. Yo. Panas kae. Panas. Kok iki kulkas? Oh. Kan adem tuh ya. Iki siapa sing ngecas gue laptop jeblok kapok ngono. Wah, kula Mas yo, kula mboten ngertos. Ora apa-apa. Cek lagu turtle Mas. Nanti ya. Supaya ada balik wah rak gak iso. Jadi beli Amerika. Oh ya. Sabar dong. Halo. Mel, lo diwaca-waca di komentar sih atau kan itu. Siap. Halo Mas. Halo juga. Habis itu beli motor baru. Wah ya sok lah kapan-kapan ya. Nah, adiknya wah Raisa sebenarnya. Halo juga. Jangan tuh Mas. Yo, bentar lagi paling turunan. Terima kasih Mbak Cantik. Gitu. Kan pakai daun Mas Boy, aman. Oh? Abang lagi apa, Bang?
Bang. Saya lagi kotak-kotak ini. Kang Katut Gagal pergi. Adiknya cowok cewek? Cowok. Lagi. Sing PKL iki wae, Vel. Hah? Sing PKL apa? Ah iya toh. Sing PKL apa dar? Empat tiar. Cai mancing ora? Cai mancing murah. Cai mancing. Empat tiar. Cai mancing. Jangan apa mancing rubu iki. Rubu. Jangan apa mancing rubu. Rubu kan? Dari oh. Oh, itu. Ora melu. Oh. Kartel Mas, apa kok dengaran tuh kartel dari request. Mengapa sayang Puspito rasaku sesanding marang seliramu cahayu memanisi yang tunggu. jangan marah-marah Mas, jangan marah. Kapan ke Purworejo? Boleh kapan-kapan. Purworejo. Oh, iki wis rampung iki Meti. Loh iya toh, serampung toh. Oh, Kenapa wis? ya tak wis ya. Sesakat mau ya. Oke, baik, Bel. Siap. Terima kasih banyak Mas Boy. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.